Kubor ka Batesi TV lawanda shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakir dog ying jongpi Hakeleng ki benta jong ka nomba Shillong ki kenro ki la sata de ki jingtho dawa in a line permit ki bala tho de ka Sengkasi Students Union kini ki jingtho ki don ki benta ba pher jong ka nongba khamtam ha ki kenro jong ki office sarkar kini ki jingtho ki badan ni ki kintin ba pher ban pensawa ya ka jingdawa ILP ki kenthop ha ki kenro jong ka office ka FCI ka badan ha maulai mauro ha ki kenro jong ka school ba nehu hakikan ro jong ki surok ba bat kumta ter hagani ke jinglei jingtho hakikan ro ladon ru arngut ki khot ka KSU ki bala syara hakipulit hanrei menta ka sngi la yo iba haki ba bun ki benta la pendam no ye ki te ki jingtho da ki breu jong ki sarkar hanihu la yo iba la pendam lut plan ya baro ki jingtho ki bala tho hakan ro Habaya keren baru Presiden jong ke Khasi Students Union usamla Lambok Starwell Marngar ulaong baka KSU kalalay ban peni di jingtho haki kendro ban pensawa ya ka jingdawa ILP nakadaw bakimla ban penlong ya kino ki jingyalang ba ban pensngo ya ka jingdawa ILP namar ka khlam jingpang COVID-19 bat hadin baka jingwan jong Amit Shah kamlong satya ka basaiso Ulaong bakiladon arngut ki dekhot ki basyara nakadaw bakilai tho jingtho hanrei la pelai no yaki hadin Ulaong baka sarkar kala ban pendam yaki jingtho haki kenro hanrei kanam la apat ban pendam yaka mensim yale jong ki dekhot ka jai bendreu Jika jeng senjam mengisim kalong ba ni thok kendok per kalong ba kadai sebentar jong kata mo kotek men ba sing balang dia ngin sim ba kene re jeng ki nam ta ka pasau ya ka ibni dab ha dai isu ba di kamtam ke jeng dia ha dai jong ka so tre ka wangan simayo yo ka kentien Pwede KFP na ubutri kampo iyeng jang sukat dia. Tihot menen gasdang karakter kembali ke Misal Shillong ki Wiwi distrik ki bisa kadu kalang jang le beri trip berkawan. Kadai ka alam kum ka kampi ki juni ya ko bangi persno ba kum ka jai pendri ba yang nu ba INP menteri kampo jala juni. Nomor ni kira ni kata kalong ba barok ken ya kubor barok ken ya menjur ba kejala jenis tang dia penai ni sekanjo yo mau ya pasangkau rei basausi kolong ba ni semodan kono ka mekanism kebanyada ya ka jengrung jingmi leban address ya kata influksu pengire takku ngilakit minta ka kipo tikisna di menen kala jia po kat bagi khot kidang tho ikin pangidawa ILP ngidang bu utak jengkeli sakat notari kisnam ko surat dia kadang simpor pan sa ai kita ka munjur ya ILP kita dan ke jing tangku keyboard sukaan ti jan school ba anu ba
hadian jo kata thì moyong berklara ya armut kinong khot yang lam ki sumula sakal deri dengan jing terkelar na kaliang jo ki sumula sakal rangkat kini lam jo sisi nemit plak no Henry kawa ni ibnem step bat nem sngi kalong ba jing thok ba bu ni ki la stang pendam Henry ka jing pendam ngintip melo pak pendam mereka mengi di pulut laga pak pendam sarkar na ka pak pendam hei pulut di kata ng laga tip kila pendam ya kita jing thok kontrol na kinamla pendam ya kini kemisim trong ka chindawa chung ni nam ta terkam kila pendam ya dikentin paper di bagi samlang itu dikentin idri kontrol paper trong ka rompak shalong bat ki pat distrik paper kinamla pendam ya kemisim ya le kemisim na de jo ki khat jo chat pendri Ning so pala ya kini ki jing cha pendam namar hakpor bengiwa tangki flex ru mati po kandailan kulit kilawen bagi latar ya ki ni jukren bagi la ban weng bagi la ban tar ki flex ni tho ande ki la ban tar ki la ban weng ki mesin na nedi jo ki khat mo chat pendri ni skam ma kata galan dia ni jongi namar ba ni so thu sai ba kadesh penta ben kersiu ya ki babun balang ba kani ke kenti kani ke yang dan kam ya ke ban isim mentalang ban ong ban persolang sokar dia ba to pentri kam no juga iti po jela chung bat hakum kani ke khidmat ke ba kwa ban kran kalong ba kham tam yikit khat bat kinok chung snong bo pura chung jela compare la pidei kinok tre kam sokar pidei ki pulit la pidei ki badan di poka parti per la pidei kam lojong masuk pada jing kli jong wei pui no song song la khot jet mendai pan personalang man sim talang da kino hilat kinti mo kila ya ke ban long sibenta ban pen klanya kan movement nam ta pendawa direkam KLP po cela jong namar ikran ni kata long haduk mentang yang pala sotu la kasukar dia kan priang ne ka ketat iwat ya ta resolution ba kasukar jala kala terwa ne ka pas ni kala ais po kasukar dia ina susah tang umdum ndai ni sukmi de tim ngi dan gajing kerman langba gajing sim khialang jong ki nomi khmat ki ba pai ba la ai ta kamor ki badan pu jing ba tho an la ka long ka liang sansan ka liang persya ni dan gajing angut ba pai ba udan ya kata high expectation do naki mungkin long agresif pan body kene ka kam kata kam dai tang gajing angut jong kisang balang dai jing angut jong pai ba masna ma pura jong la Hoi kidan kijing wo kijing kentho na kijing odong wadaw hangni hangtai handai kum kalong I haman ki isu paper kinong wo kidan ben handai ngi hap so thu pat bangin a important ye kijing wo na so kalong bakla na marba ngi hap so thu pat e ka ibat kijing ba jala ba jat pendem ye kendu te ko tulisna pat barong ngi sakhi ye kata kalong ba kijing long lai dan chung jala chung I kalong wat kijing kam khai pateng rung I rastang ban kini lot beri maspa bat ngin sakhiru wat ya ka songkha chuman I rastang ban hiatma ya katar kajing septing galong ba sisen kasngi la da ngimdan I te ke mechanism ban control ya kajing rung dai nan ban chuan wa shnong jubor ni bru sba kin sakni ru sanchar kara kan salong kum bicara tu pura ti pet nuksa ko pini kontensi berun me po no pa slo la bun tadi kibala larai de kiwi pa yenu en pa no khma ko lu bato ai telala yakta ikhtiar jong ka sanchar khadar larai pa de bomde ki trai trum lo kan khmi lenti no pangen yakren ta ka chingene persa yakiriti dustor be ka identity jong chapter je ni tra ko kita ki long dak pisin ki jingma ba khra wala da ngim chim na dan no ko mechanism ka ba yada kata ngim pen kan mau biang ba Watu ajar kalai melihat dan dijengki lah ni ti pot lah kumban ru nai tam kasokar itu po ka kantan berikam ka LP watapan pas ka solution ka kantan mado andai hadin lawas ka tmai lai penbor biang da ka bagi ong ra biang sisien po no batoan pan pas ka solution ba berikam ka LP ba kata ka orlo khat khandai direk jupna no pra jopsne marcha khat khandai handai khabang akren ya kata kalong hadin tu ajar kalai ba Kasokar kelapan batu akuma lawan pat sa kajing ajumut kata kalong panwat kui pat ka mekanism kat bagi nang up
bat kedeng ya kun ka pangidang dawa putriam ka IP kata sami kata ka MRSC handai nadu arja khandeu kani ka along ka an handai ka sulong teng ni hap sudon ke sopsi namar ba ILP ru dang sakut hasun ngim sothu shanugan poi kani ka an la dan paru ngim sothu ka ei ba sarkar kanle ki ei ta ki step ba sarkar klasim man exercise no ka bor tong ka MRSC kita ki ei ki ba ni kum ga jala kum ga chat penriu bidon ga jing sosa nu bidon ga jing penya nomor wati ki an odon lubar on semlala petrekam akan tiga bet letter and spirit ngalapan am ya katakan ke ban persang ya ke ban dakam dei ong wala ban khlan kum ba khlan ga pi dun dei bidon kam ya bon tri ki an ki banyada ya jerung jumi jumbri masabar ko jala jumi nama ngakren ya kata kalong ba ka emar se iru pi kadon yite dok ki entry ndai ka niru pit pet kum tu sport yang lapli po umle lapan benar hadin ka tu kani om kam dai ka entry om ka ditang kenam taban lum ban lang bil wan sabar ya dai pan address tam ko ben kita ki mi ki jengjia po jala ka jongi ka ba upat ba won belang ina anglut ki an dai bunsin ki ka kongpong ye ke ba expectation jung bo pun ba de lor kita ki bentang i smooth ho ba preng jo ne jingdon jo ne pandemic ru ngim semala ki ban jelu pat ba ngim sala ban pelong gi nu gi jing pat ba ngim semala ban pelong nu gi jing ki so tu kala ta akan pandemic pai de boro ki liang ba ka mai ke ji pe ke khang dam school ba pero pe ta dau ni sim ting senjam ba berat ya ke bangin jai pen so ya ke ka ma pi hai berita ba pero pe jong jela ko bat kani ke ju ka renti pengiya kam dai ko suji atang ni pokri bring you trap ndai kelas ngatrai penyu even sakhiru wat chari lum gro ki perlo in ngilam sem rang pen pudun gro klasim ke ju senjam ban bersawa orang bang jik tho hai pinta ba per la ko rom ka kinu kata kalong ban persengau ba ngidon kam ka IP po jelai bro ka bai kata senjam ba ni sim kum ka lenti kalong democratic movement jungi ba ni sim ru ba kadi ka banta ka bangin ye teng ba ni persang ba wat ka di kinu la tinti ba biang pe man ye persengau ni ju ka ma la kalong hang ni jela bat kan lu ka kruo ban persengau syak sekar ni ba ngidang ya anglut bat ngidang ya akhmenti maka IP kelong do snam pokok celaka jun hi ka jing ni porbe kendu ba ka hun menteri ka tangin tep la ukuran yu ka tangin tep anda ingin keren ya ka ibo ya kendu ba ngi kun kun seng alam ngidang kum ba shpau ngut ngirom ko sing nglayo ya ka ban keren spanga LP tang arno penyedibi dei than ga dibiet lawan persno ya kan ngorem ban persno ya ke jeng ban persno jeng kwa jogi no sok sok dengan celai bro ko ti ula ompat ya ka ba keren sakiwi pat isu wat kadan bakran jepang kenika monri isu interstate monri isu la kadan bakran jepang ga tin kasi bakaro kan rum ke chidi kret bakra dei tangkum ta ji keren la pan kot no keren sikitin ro hari ya ka ta kantin examine pada mendai bokuran Amit Shah, bokuran Menteri Rumah tu betul. Kam dai bami na sentur Amit Shah. Kata ke ba nikran ke sai, bat berok ngatrai. Kibija dalang tu sengi berok kan sakhi kubur. Ba ya kata kan tinam semua keren Amit Shah, keren Menteri Rumah tu betul lah cuma. Ni kalian tu Amit Shah sikentin uklam keren ai. Halal kan kimat mula persu. Khamat tu. Kham tam ni ka ai ping keren ke sai sengi yang bang pet ni dalang. Iwe isu ni punya somet epi ke lomba kan dorkas. Manswal sumet mentak keti la sumet biang markma yang ba handai ka top priority ke bangi kwa ban ya keren kwa ma soto ya ka clear picture be dei bat ka ai kham tam be dei ka ai pi ka ai nong rem bat ai ka stan ku sakar India be dei ka pi kham tam wat ka sakar jala kala munjurlan ta pa sik tak resolution kata ka ba jia tu ka sngi jingalam dei kam semua dan kunu jing keren la ong nganang bisa la ong ngimtre penteri kam lo ong aipor kum kata kam dan gun no jing mi no kentin stor menteri kam po yin sekali hi ya katangi nginamla ban ong lagi keren mar min don lan rei kumba kapau kubor yang berbaman kle di ki keren tingangit bagi keren ya ka jing sha bagi klei kentin jong ko jing sha spai ba jong jala la kilet dari keren is pang alpin di wan jalan di ong bangilat di keren ka api la ki thok spai ba kata kim thok kin nun ri la thok ke jat ben ri la thok long sok snong jong jala ko
Hendrai yanget bagi dagi rurang ba ki bla I ki jinggot ceprakha ki ba pa ba ola ai ki jing senia da ko penjok ni buram ki hadut ki poi pan syong ki kum ki nong thoan na tharai kin de ben buram ya ka sul pa ba pa ngit ba ki don ko chong chong chi kli khmi ti ba kan long jing ba kin long atatin hendrai ai bikin kren ya ka ai ka sur pa ba namar ba kajing pas jika solution tu cuma untuk pungut kungat perkap keren yang gaju kolong ba kami kesur cuma tekin untuk pungut dari itu kesur cuma susnang buat popura cuma celah perkoi makin untuk pungut kiri persen kami persen tangi kun kiti ni bajing persen kiri persen nam tapai ba cuma celah perkoi tinggi kami nanti bagi jiran kajing keringet pakai cingkerman ba kumangi jai kentu buat ngejuyai persno buat jai buklang kajing yawer ya borok kinang thoan kita kilong induk pungut kolong ba penang sawah kamjam susu ikasur syak sukar dia wedai pat kamat juga air